Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya. Home Minister Pulal Chamlian an MNF returnees ten leirem an ra thina turin kum sang ni somni pakhat somni pani chung khan Mizo seri som pre na chomdol na cheng vebel chere le noi som seri paseri pek chu ani ti asoi. Higher Technical Education Minister Dr. Alal Thangle na hovin min khan Higher Technical Education Department MZU ho tu de chu Mizoram State University din dan tur chung chang an soi ho. Sarkar lai pui chuan enriang bolang gas LPG manchu bur khata cheng zani zelati hniam rel Union Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari chuan min khan boruak chia carbon dioxide pechuak claim chi lir the tlang zar Home Minister Pulal Chamlianan MNF returnees ten leirem anra theina turin kumsang ni samni paka samni pani chung khan mi zasari sompre hna chomdolna cheng webel cheriat le noi somseri pasari pek chu ani ti asoi Home Minister here Nimin Khan Aizawl Press Club Chanchinthar Koma a Department Chan Pathum Home Taxation and Disaster Management and Rehabilitation Department tem hasona sang soya Myanmar le Manipur atanga Mizoram semna zonga tanu te to pa tuam hlom ani thua soibok Home Minister Soidanin Manipur atangin mi singka sang ni zere somre Pathumin Mizoram andu ta an mani puinan hian Mizoram sarkar in cheng webel changa pechuak to up heba ka hian state sunga sarkar na thokte le central sarkar na thokte MLA corporator le ADC member te thokhom cheng no somret vel mu ani to ani ati Myanmar atangaral tanza thimi singthum sang khazathum somkolini in sarkar chona sin sia heng mi te som dona tur sarkar le puin cheng noi zathum atum puya Mizoram sarkar chon cheng noi zathum chuang apechuak to bok ani UDNPA le lead bank tangkopin street vendor tana PM street vendors adman hirbar nidi PM Swanidi loan puk chungchang in zitina hunmin khan lungle convention center nei ani lungle SDNI manager PB Vanashet pui chuan thu soin PM Swanidi loan chu kumsang ni somni phat khan Prime Minister Narendra Modi na tlang zar to a COVID-19 lenga wangin kumsang ni somni poli thleng po sei ni in Kholai nep noi zuar in pho te le chomhe zuar in pho license ne te tana he scheme siamani thu soin he scheme manga loan la te chu sarkar lai puin za pasari arul sakdon ti soibok SBI lungne chief manager Pilaram Haki pachu point thu soin ramchu mun sang PM Smanidi loan mangin mitam takin ele barzona konga nasatakin man son to ti soya Mizoram po an melshia chove zel chulo momati thu soya tuna hian lungle districta mi somko panga loan voi khatna la anom meka voi hina la mi somthum pakhat anom mek boka voi thumna la to mi pani anom mek ani ati lunglei UDNPA DUDO pusi soilhera chuam street vendor kalkhom te chu anwan nei thu sein loan chu min azong pek chi ani lo thule kalkhom te chu bank labin anmani ngei loan na tura an som ani thule thilomam takani thu soini PM mani di loan camp a hian loan la du ngal te tan state bank Apex Bank Rural Bank ten an boy pui ngala loan hi voi khatlak na cheng sing khatlak theni in voi hi lak na cheng sing ni apung chhovin voi thum lang na cheng singa ten alak theni voi khatlak ni thlasom pani rul turani voi ni na la te tan tharuk atanga thlasom pore chung rul tur ni bokin voi thum na la te tan thlasom thum poruk chung rul tura hun pek an ni bok Higher Technical Education Department Minister Dr. Alal Thangle na hovin min khan Higher Technical Education Department ne MZU ho tu de chuan Mizoram State University din dan tur chungchang an soi hova Mizoram State University draft bill an soi ho ngal ani Minister hova thu khom hian bill drafting committee in State University din tura draft bill asiam chu uluk taka zir hovin an soi hova NEP sangni somni noya State University ne nge angai dona wangin Fimkhur takle uluk taka zirchiang chhauchungin Mizoram State University din tura malak zel ni se ti in anrel ani Mizoram College of Nursing MCon chuan zirlai lo atling te hena graduation certificate hlan le zirlai lu thar tur te pola meide thun min khan an manga he hun hi Health and Family Welfare Principal Secretary PS Thalorot kimi chuan man pui he hun a hian L chhon kima Proficiency Award latu mi panga te hena chomoina hlan ani a graduate tharmi somthum te hena PS Thalorot kimi chuan graduation certificate hlan ani Principal Secretary chuan thu soin zirlai te zinga za lai main an zirlai thataka an pass suak theile MZU rank nei anom hial cholom amati thua soya Mizo te hian ramdanga export tur la nei lo ma se
nurse professional ero an chung nung hle a Mizo nurse ramdanga omte social tur anom ngai lo chuan khovel huwa point nursing an quality a tha ani ti atilangani ati a nurse zirlai le chuak ta ti chudam lo te ta da thamon pui Mizo Christian kan na choi nung zel tu ni turin afui ani Mcon principal pilal sandami talan danin din ani atangin Mcon hian nurse graduate zali samthum paruk anei to a heng nurse te hi India le foreign ram sang sanga an thok meka Mcon hian Mizoram zirlai mai baka Prime Minister Scholarship Scheme noya Jammu and Kashmir le Ladakh atangin zirlai pasari anei mek boka Mizoram University exam result thatak nein final year zirlai te za an pass bok ani Mizoram Planning Economic and Statistical Service Association MPESSA10 General Conference voice on pangana tantrila nimin khan an neya Mizoram State Planning Board Vice Chairman Puis Ramoin Ahman Puis Ramoi chuan thu soin statistic digle tha ne chu ramtan lungphum poimu ani thu soin thanam ngai takle taimataka na thok turna fuya tundin huna development project le program te monitoring lama planning department thok tu te inderon awanga malak chak thei tolo na po sarkarin a hria pui thu sein malak me kani thu soi ani MPESSA chuan kumsani somni pathum somni panga chunga hruai tu turte an thang ngal ani Nimena National Sports Day polin Aizawl Mission Veng Thanga Sai Training Center Sports Minister Porobadro Moiroite Hovin Hun Manani a Minister hen International Boxer Pani Zoram Monale Rudi Lalming Monitena Major Dienchen Best Athlete Award ahlan he huna hian Minister chuan infirmi kalkhom te chu National Sports Day chibabu ka COVID shipuya wangaram chung state dang zong ain Mizoram chu inkar khip reibi klema se thalai te infirm nalama ma an son sa hleti asoya tun haya Mizo infirmi 10 international medal za somruk parugla national medal zathum samret pariat regional medal zani samko paruk avain medal zare somnga lai an hlo chokani ati Minister chuan Kumin Asian Games la tura Mizo thalai infirmi pathum larem siami hockey lal chungnunga football le lal engmoi ralte football te antel tur thu ti chian ani to ti a ani ba ka hian mi pathum dang vanal thamon pe taekwondo mangai sang puya karate le lal hum himi judo te tel thei turim boy pui me kan ni ati Minister of Sports masona rural sim konga po Mizoram sarkarin na satakin ma alati asoya hei hian medal mai nilo Christiana le zena konga po na satakin masona thlen me kani ati a school sang te chu mumal taka sports kalpui turina fuya infirmi te chu thei top cho tura fuin rui hlolaka intiar film rang turin a fui bok ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga pon ani Sarkar lai pui chuan erong bol na gas LPG manchu bur khata cheng zani zelati hniam rel Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur chuan chanchmumi te he thu hi hrilim Ujjola beneficiaries ten cheng zelin hlokna nei beldona hibaka hian connection a thlona pek tur hi Ujjola scheme noya nuai somsiri pangaru manani ati Union Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari chuan Nimin Khan Borok chi carbon dioxide pechuak claim chi lir thei za ethanol mangkar khovela amasaber chu in Delhi atlangzar Gadkari chuan hunchin chetlak tak ani thu soin BS6 stage 2 electrified flex fuel vehicle ethanol mangchi ataka tlang zarin ta chu lom omati thu soya borok bolhlo titlem turin ramchunga tun aya tole khongzoka malak angai ti a rampona tanga tuel theilak lu titlem tura malak atul thu asoibok ani Chanchinthar charti topna na tang pui Home Minister Pulal Chamlinan MNF returnees 10 leirem anra thina turin kumsang ni somni pakha somni pani chung khan Mizo seri sompure hna chomdolna cheng viable charia da noi somseri pasari pek chu ani ti asoi Higher and Technical Education Department Minister Dr. Alal Thangnin Hovin Min Khan Higher and Technical Education Department le MZU ho tu da chuan Mizoram State University din dan tur chung chang an soi ho Sarkar la pichon erong bola gas LPG manchu bur khata cheng zani zela ti hniam rel Union Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari chuan Min Khan borok chia carbon dioxide pechuak claim chi lir thei tlangzar chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani